Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. He kanohi ki te Māori I waenga I ngā miriona tāngata. He karamui atu ki te taone nui o Rānana mo te tangihanga o Kuini Irihāpeti. E whakapono ana te pirimia ka tua Aotearoa hei whenua manapori a tōna wā, he hanga whakaaro ētahi atu. Ko ngā hapori Māori ka mahue I ngā tuaritanga koha mai ngā hua peti a Lotto. Engari anō te whakatika I te pūnaha, te rapea ka whakakorea kētia e te Kāwanatanga. E rauranga tira mā tēnā koutou katoa. Ko ngāi Māori e rā I waenga nui te tini makiu I whakaopeti atu ki Rānana mo te rā whakamutunga o te ohunga mo Kuini Irihāpeti te tuarua. E hia ke nei ngā mano tāngata I tai atu ki te tuku poroporo aki. I reira tō mātou kei ripoata Tina Wycliffe ki te whai haere I ngā whakaneke. Waiwai ana ngā kamo o ki ngi tiare I aia e poroporo aki ana ki tōna kōka. He kuini noho ki tōna torona tapu mo te whetū te kautau. Our Father, who art in heaven. He wahine pūmau ki te hāhi o Ingarangi, ai tukuna ngā karakia whakamutunga mōna, I raro anō I ngā tikanga o na mātua tīpuna. Amen. Ka riro mā te Dean o Westminster Abbey, te nuinga o ngā karakia I whakahaere, ko te kai kauwhau, ko te āti pihopa o Kāwanatanga, Justin Welby, ko ia te upoko o te hāhi o Inarangi. Ka uru mai ko hāhi ke atu anō hoki. Ko ia ngā whakaritenga ka tū ki Westminster Abbey. E ai ki te ātiri kōna o te kiingi Māori, e hara I te mea herereke rawa ngā whakahaere I era ka kitea ki te wā kāinga. Nō reira, I roto I ngā tikanga karakia katoa mai, ka kite tātou he aha koa ko te kuini, ko te karakia o te kuini, ko ngā karakia he orite I te mea I raro I te mana o te ariki o te atua he orite tātou. He toru noiho ngā tāngata no Aotearoa I tonoa kia haere a tinana ki te karakia ki Westminster. He honore nui mo whaia Esther Jessup. The first I knew I had a phone call from the High Commission saying that I had been chosen to represent the people from New Zealand. So you can imagine my reaction. And I said, what? Why? Why me? Ko whae esta tētahi o te rōpū iti nei ko whakatōpū hia, ko tohua kia haere hei kanohi mā mātou te iwi Māori kātahi, ka arua mō mātou te Māori e noho mai ana ki roto Rānana. I te mea mō ngā tau ono te kau neke atu, kua piri ai ki te whānau, ia te wā ka tū tētahi kaupapa ki reira ko ia te kanohi. I hara mai a tini me mano I ngā kokonga katoa o Te Ao. I waipuke hia e rātou ngā tiriti me ngā pāka o Rānana kia rongo I te wairua. Kei konei a ānaha hini rao ko he mi wairea no rotorua ke whai wāhi ki tēnei wā hi tōri arawa. Kanohi nei, kai ki te aroha o te hunga nei, ki aia. Me nā reo o nā iwi ke, kai waenga nui te māpū nei. Nei tātou, waenga nui te mātutoritanga o te tangata, ka tūtaki te Māori ki te Māori. Tika ana. Engari, te siro nei au ki te toko maha anō nei he pōpoko rua. Engari, he ono, pai te kite anō ia kūtau. I te matenga o te kuini nei, e whaitake anō mā te whai haere nā hepi, e huri haere ana I nā tiriti o Rānana. Ki te rohe o Kensington, I kitea e mātou te kāwhena o te kuini, I waenga I te hunga, tuku whakaute. Koinei te haere ngā whakamutunga te kuini ki waenga I tāna iwi. Me tō rātou mārama rawa, e kore rawa tōna momo, e kitea anō. Ko te whare karakia o hato hōre I ki te pātū watawata o Windsor, te oki ngā whakamutunga mo te kuini. Ki konei tāpuke ngia ai ia ki tōna hoa rangatira a Pirinehi Piripi, me ona mātua anō hoki. Ko te karakia tuku, ko te karakia tanu tū pāpaku, taku mōhio ko te kāhuariki o Inarangi anake ka tau ki tērā o ngā karakia. Kua mutu te wā ki te ariki I mōhiotia huri I te ao mo ana mahinga mutunga kore. Kei tana tama, kei a kiingi tiare, te kawenga nui I naenei. Atu I Rānana, Tina Wycliffe, Te Ao Mārama.
He kai totohe e ngā take Māori kei te kōkiri Petihana. He karenga ana ki te pūtea matua. Ke whakakorea katoatia ngā tohu o te upoko ariki o Piritana Nui i ngā moni o Aotearoa. Kua roa e panoni tia i te pane o Kuini Irihāpeti ki te pane o Kingi Tiare i ngā moni. Heoi hei tā te matahia po Hines o ngari orangi tāne. He wā aro tau tēnei mo te motu me pehea te whakaatu i te ahurei o Aotearoa. Nai ni nā ko hono mai a te matahia po Hines ki tō tātou hōtaka. E te rangatira te matahia po tēnā koe? Tēnā koe, tēnā koe. I takea mai te whakaaro mo te Petihana i whea? Kua hua roa tātou katoa e whakaaro pēnei, ana engari i pupua anoa i te kaupapa i te matenga o Kuini Irihāpeti, kia pono mai. I te mea i muheo ai a hau, a tōna wā, ka whakarere kēhia anō nā moni, ara ko ia pēa te wā e tika ana kia tahuri tātou ki whakaaro ki atu, ki pātai ki atu, ko nā pātai e uia nei e au ina e tonu ni. Nō reira, he hara nei ngā tohu hou, ngā kanohi rānei, kai te hia ki te ai e koe? Tuatahi ake, ko tāku no he pirangi nei, kia whakawhiti koro tātou mo tēnei āhuatanga. Hei aho ki māku te āta whakatau ko mea tangata ka noho ki konei, ko mea ka noho ki runga i tēnei tāra. Ētahi o ngā tāngata kua ki nei, ko te hunga pēnei i a Whina Cooper, ko te hunga pēnei i a Eva Rickard, te hunga pēnei i a Meri te taimanga kāhia. Pirangi nei rātou te tiro ake ki te harakeke, ki ngā rākau, ki ngā tini manu, ki ngā tini taonga, te Māori, ke whakairi a rātou runga i o tātou moni, i a tātou moni. Nā reira, koia pē tahi o nā mea hei whakairiringa, hei wānangatanga mā tātou. Ko te matu o taunā kōrero e hara i te mea kōrero ana mo te moni noi hone. He wāhanga tēnei o tētahi wānanga whānui mo te whakarite ture Kāwanatanga ki Aotearoa, ne? Ai. Koia nei tēnei kaupapa he wāhanga paku, he wāhanga iti o te koro o te wānanga whānui, ara e ahua atu ana tātou kihia. Hei whenua motu hake, e ahua atu ana tātou kihia. And mea kei te pērā tātou, a hau e whakaaro ana ai kei te tino pērā tātou, koia nei tētahi o nā mea hei mahi mā tātou. He mahi iti, he mahi poto, he mahi ngāwari, he mahi māma, tērā i te tini ngā tini āhuatanga o te whakatakotoranga o te Kāwanatanga, o te wharepāre mata, o ngā ture, o ngā punaha he ake nei o te Kāwanatanga. Koe nei tētahi mahi ngāwari, tētahi mahi māma, ka taia e tātou i ngā marama i ngā tautata nei. He hanga kōrero a te tangata ki tēnei Petihana. Ko tai rānei, he kōrero whakateka, he kōrero tautoko, he harawa rānei. He hanga kōrero ko tai atu ki a koe? He nui nā kōrero. Ētahi tangata kua ki mai e tautoko nui ana i te kaupapa, e tautoko ana i te pitomata kei e takoto ana i roto i te kaupapa, kia whakanuia o tātou ake rangatira, kia whakanuia a tātou ake hanga no o tātou whenua ne. Nā mea, ko te Aotearoa pēa, koina pēa te kupu, te Aotearoa i a tātou moni. Ara anō atu ngā tāngata kei te whakahe mai, kei te pērā mai. Enari, ko te mea nui ki au kei te rere te kōrero, kei te rere te wānanga, kei te rere ngā whakaaro, kei te kōrero hia te kaupapa, kene pēa ka tutuki pai te kaupapa, kene pēa kore e tutuki. Engari, ko te mea nui kei te kōrero hia te kaupapa. Nō reira, mo te hunga hia ana, ki te waitohu mai i te Petihana nei, kai hea te huarahi, kai hea te wāhi he haerenga marātau? Ko te ingo o te Petihana ko Make Our Money Reflect Aotearoa, tirohia tērā runa i a kūkara. Wai hoki, mena koe kei runa i a Instagram, tirohia SAF_te_pia. Koena taku whārangi ko whakairia e au ētahi te hononga kia tai atu ki te whārangi Petihana. Koena nā huarahi. Pēha te roa o te wā, ka noho tūwhera te Petihana nei ki te tangata e hia ana ki te waitohu i tēnei Petihana? Kāre anō kia whakatauria e mātou. Ake ne pēa ko tahi marama, erua marama, ka ata tirohia e mātou, kei te pēhea nei, te nui o ngā hainatanga, kei te puki, kei te heke rā nei. Ka kōrero hoki ki a rātou ki te pūtea matua mo te tuku i te Petihana ki a rātou. Kia mohe mai, hei ahia pē te wā e tika ana, e te wā e pai ana ki a rātou, te wā e pai hoki ana ki a mātou. Ka whakatauria tērā a koa kene. Te matahia po Hines, tēnā koe i o whakaaro nui. Tēnā koe tū.
I toro atu mātou o Te Ao Mārama ki te pūtea matua i te rānei, hei tā te tahi māngai, ka rāhiri ngā whakaaro hou o tēnā mo te āhua ki tua o ngā moni o Aotearoa. Heoi ko te pano ni, he nui te utu, he roa hoki te wā. Ka mutu ka ore te pūtea matua i te whakaaro kia pano ni i tēnei wā, tua atu i te whakarereke i te pane o Irihāpeti ki tō kingi tiare. Kia whakatātātai mo te wā poto kai tua ke tonu ko te pirimia e whakapono ana ka tua Aotearoa hei whenua manapori, engari e pēhe ana ngā whakaaro o ētahi atu. Kai a kuiti kei a kurahi tēnā rā kūtau katoa. E ai ki te pirimia, aha kua ka kore pea e wawe te mahia, ko tānei whakapono ana ka tua Aotearoa hei whenua manapori i te wā e o Rānana ia. I kore roa Jacinda Ardern ki te ratonga kawe pūrongo o BBC i Rānana, mo te whanaketanga o te hononga ki waenga ia piritana nui me Aotearoa. No te matenga o Kuini Irihāpeti te tuarua, kua rane ake ngā kōrero mo te tūranga o te upoko areki hei mana ki ngā whenua maha. Ane atini Molinu, me ngā whakamārama. Ahakua kua naro atua Kuini Irihāpeti ki te kitena kanohi, kua na oati mo te Māori mautonu. For Aotearoa, the rauru or thread that binds queen to king, mother to son, also extends back to 1840. It binds Māori to the crown in perpetuity. Mai rāno te here i waenga i te kīnitanga Māori me te kīnitanga o Piritania. Queen Elizabeth II gave royal assent to the Waikato Raupatu settlement legislation, the only time that this has happened in our history. Her personal signature sealed the formal acknowledgement and apology for the wrongful confiscation of 1.2 million acres of Waikato land. I nā kaore kore ka puta te pātai. Hei āhea ka aro tēnei motu ki te whakaaro, whenua manapori. Kare mo hea tēnā kupu, Republic. E hara tēnā kupu nā tātou me nā tikanga e whakahaere nei te Republic. Nō reira, kare mo te kōrero he ki me huri tātou hei Republic. Ngāri me huri tātou ki tā te hihia o tātou mātua tīpuni, haina te titi o waitangi. Our kupu is Te Tiriti Central Aotearoa. That is what we should be reclaiming, and that's what Te Pāti Māori promotes. And I guess anything else other than that is distracting from what the real kaupapa is, which is Te Tiriti is something that should be honoured, not settled. If we follow that model, koera te āhua, the kupu republic's not from us. Ko tētahi tā, ko te mana motu hake, ko tētahi tā, ko te Kāwanatanga, ko te mea here nei, ko te tiriti o waitangi. Aha kua a tōna wā ka naroa se te kanohi o Kuini Irihāpeti mai a tātou moni, a tātou puka uru whenua, tērā nō hoki ngā whakaaro o ētahi atu. What has happened on the other side of the world and who has passed and who is a new king or not. For us, the question here is what does a modern Aotearoa look like that upholds te mana o te tiriti, and for the Green Party, that is keeping the mana with whānau and hapu, actually. I don't think that Māori have a concern with New Zealand changing our constitutional arrangements. The agreements of New Zealand's historical past don't necessarily go up in a puff of smoke if we were to become a republic. He kōrero hohonu, he kōrero whānui wera kōrero i roto i ngā wiki, ngā marama, ngā tau e tū mai nei. Engari, mō tēnei wahanga, horekau te Kāwanatanga e whai whakaaro ana mō tērā tuahuatanga. Kare tika ki te kōrero e pāni ki tērā kaupapa i tēnei wā, a tērā wiki pēa, a tērā mārama, ka tika pēa ki te kōrero e pāni ki te kaupapa. He kaupapa nui tērā mō te ao Māori. E mōhio tiana te kaha o te here o te tā kawenata i waenga i te iwi Māori me te iwi Pākehā. Aha kua nā tau kua hipa, ka re kore ka taimai anō te wā, hei tuki māhunga, e putai he hua mo te katoa. Tini Molinu i Te Ao Mārama. He whārangi ipurangi ko waihanga hia e te pāri tāpoi orotorua, ke ahei ai ngā tūruhi te karo i ngā mōtera kai te whakamahia hei whare ruruhau oho tata. Kai te rongo te taone nei ngā amu mo te riri taikaha me te taihara e whakapōrearea ana i ngā kāinga me ngā pakihi. Ko te haumarutanga o ngā whānau e whakaruruhau tiana tētahi āwangawanga nui anu hoki. E ai ki te pāri tāpoi orotorua, mā te whārangi ipurangi e mōhio ai te hunga tūruhi ko e hea mōtera e whakamahi ana hei whare oho tata. I whakaturia te whārangi ipurangi nei ke pai ai tā rātou nā noho ki rotorua.
Kei te hia tētahi ratonga hauora Māori kia tika te toha i ngā hua moni a Lotto ki ngā hapori Māori kua mahue mai nei ki muri. Heoi anō ai ki te minita o te taritai whenua kia Jan Teneti, ko tana hia kia motu kētia te hononga ki waenga i ngā mahi peti me ngā tahua moni a hapori, kei a muri whei, ngā whakamahuki. Ko te pūnaha e tuarihia ai e Lotto ana hua moni peti, he tītaha ki te Māori, ki te iwi toko i tike atu anō hoki, ka mahue te whiwhi. E ai ki tētahi arotakenga a te taritai whenua, engari ko te rātunga haura a iwi ko hāpai te haura tētahi e uhu tū ki te whai hua i te mahi peti. Our whānau who need it most, our low decile communities, and I think as hāpai te haura, knowing where the money's coming from, and it is our whānau who could really use it and just keep it in their pockets. It just doesn't sit well with us and our values and our tikanga, and I suppose our role as, maybe māngai meki for our whānau and hapori Māori. Ka mamata nui te Māori ka nui hoki te whakapau pūtea ki te hoko tīkiti Lotto. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e whitu te kau ore o ngā moni katoa a Lotto ka hua mai i ngā hapori rawa kore o te motu. The biggest issue is just how normalised Lotto has become within our hapori. No doubt, you would have grown up hearing our whanaunga say, hey, when I win the Lotto. The way that Lotto has marketed itself, it's ingrained into the I suppose, fabric of our society, really. It's become normal to just go, hey, we go down to the dairy, we pick up a Lotto ticket. So I think that's one of the major concerns. Ko ngā wahine Māori e tino mate ana i te mate peti. Ko te whakahau a hāpai te haora, me titiro ki te tikanga ke atu hei tautoko i te Māori me o rātou mōhiotanga ki te mahi moni. Nā whai anō kua tīmata ake tāna ake hōtaka whakaako i ngā mātauranga tia ki pūtea. Ka hao te rangatahi, that's our kaupapa that we is brought directly, I suppose, to the wider hapori at the request of the hapori. So all our kaupapa, we are with all our kaupapa, we are guided by what our whānau want, really. And I think there was, I suppose, hei reira te hiakai mo tēnei momo kaupapa, especially amongst our rangatahi. So this kaupapa is geared towards our rangatahi. I suppose this will be an 8-part series that will be running basically till the end of the year. We've got some amazing rangatahi that are coming through to talk about financial literacy. So I think the main goal is to support our whānau to break these cycles of poverty. Heoi, hei tā te minita taketai whenua. E mōhio ana ki ngā pēhitanga o ngā mahi peti moni ki runga i ngā hapori e noho pōkaikaha. E aro ana rātau i nānei ki ngā whakatohatoha o ngā pūtea. Muri whei, Te Ao Mārama. Tēnā utonu mai tai hoa ake nei ki te ake ai, ko te pakanga rongo nui o Taranaki, mo te aroha o pihanga maunga, ko ngāi hei paki wai tuhi. Tēnā rā koutou katoa. He paki wai tuhi hoi mo te pakanga o ngā maunga kua whakare waina. He mahi kua whakaputaina mai e tētahi tokorua no New Zealand Herald hei whakamānawa i o tātou kōrero tuku iho. Kei a Michael Cagley, te roa ngāke. Tū mai ai, he kāhui rangatira, he kāhui maunga. Manahua mai te tapu o te kāhui maunga. Koe nei te mahi a te tokorua nei e whakaara ke mai nei te pūrāka o te pakanga o te kāhui maunga. Hei tā tēnei uri o Ngāti tū whare toa, pia hoki o te rito, he taonga tuku iho kē mā ngā tamariki mokopuna. Karekau he whakaatiranga pēnei i tēnei mātaki e mātou nā reira. I au tai tamariki ana i tipu ake a hau i waenga nui i tēnei whakaatiranga, i tēnei pūrākau o te iwi. Nā reira, mā te iwi, mā ngā tamariki hoki tēnei whakaatiranga. Hei te toru te kautau pea, ka hoki whakamuri mai ngā maharatanga ki tēnei pūrākau. I mātaki a hau i tēnei i ngā rāua. Reira, whenua taki. Ko te kakinga Kawiti Bashara rawa ko Ben Cummins te tokorua e whakapau kaha nei ki te whakaora mai tēnei pūrākau hei kiriata. Hei tā tēnei uri o Ngāti Raukawa, ko te whakaara mai i wēnei pūrākau mā te reanga hau, tāna hiahia.
I love animation, I want to keep doing it. For Māori-centric stories particularly, I think it's a really great medium because those stories traditionally have been told orally, and passed down. When they're written down, they can lose some of that impact. Whereas now, with the power of animation, we can sort of show these stories in a way that they've never been able to be done with just the written word or with footage alone. Engari, e hara te mahi kohi kōrero I te ngāwari. Toro ringa atu ki ētahi atu o ngā iwi, koe nā te ētahi o ngā uauatanga. Kia kōrero atu ki ngā rangatira o ngā tirangi pea taranaki, kare rātau I whai wā ki te tuku karere mai ki au. Nā reira, I utonu ki te pūrākau o ngā te tūwhare toa, hei timatanga. Hei timatanga mā tēnei whakaatiranga. Hei te ākua nei pēr ka toro anō tā te ringa ki e rā atu iwi. Nau mai, hara mai ki te kōrero kia mātou, kia whakaatu anō o rātou ake pūrākau. Heoi anō, he hara keitua mo te hunga e hia kai ana ki ngā pūrākau o rātou mā, hei paki waituhi. Keep an eye out, we might be doing something in the coming months on the waka, the seven waka, the migration. But I'll leave it at that. I'm pretty tight-lipped about it, yeah. Tēnei te tirahau, tēnei haramai nei. Me ngā pūkenga hei arahi I ngā kōrero o rātou mā mo te naia nei. Ko wai ka mōhio a tōna wā pea kā ki te wētahi atu pūrākau o tātou I te hunga, pēnei I a Disney. Michael Cagley, Te Ao Mārama. Ina nei nā kia tirohia e tatau ngā matapai huarere o te wā. Ki kai tāia he wā tōna kā tū a ua, Heoi anō ka mahea hei te ahiahi. Tā maki ka mahea te rangi whai muri I te tū a ua. Tūranga nui a kiwa he ua ka mahea ake I te haumāraki. Te whakanui a tara he ua pea ka heke I ētahi wā nā wai ka tū a ua hei te ahiahi. Ki o tautahi he ua ka mahea, hei whakakapi ki tāhuna he kōru ki te rangi me te hauangiangi. A kāti koe nā tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupanga rānei a Te Ao Māori News mo te roanga atu o a mātou kōrero. Hei whakakapi te hōtaka kia huri atu tātou ki te poi a te kapahaka o angitu. Tēnei te ke te kōrero a tūroa te one tua paitahi, ka tau ki raro nei e Mauri ora.